Nilalele uSibongile. Lana sobe senza i-probability sisebenzisa okuhlangahlangene. Ungazibuza ukuthi yingani ngenza ama-permutation kulamavidiyo andlule we-probability. Kulena ividiyo uzochaziseleka kabanzi ukuthi yingani. Ngizophendula imali kayi-8. Ngifuna i-probability ka-3 engaphansi kuka-8 ebheke phezulu. Masibuyeleni encazelweni yama-probability. Lena ethi i-probability yezinombolo ezimeni ezahlukene yile engaphezulu. I-probability yezinombolo ezimeni ezahlukene ichaza lokhu okungaphezulu. La ngaphansi inombolo ephelele masenza engaphansi. Ngaphansi kwenombolo ephelele uma senza engaphansi. Inombolo ephelele. Esikhathini esiningi umphumela wenombolo ephelele sivamise ukuthi siqale ngayo le engaphansi. Njengoba nibona la sino-3 ongaphansi kuka-8. La ngiyabuza ukuthi uyini umphumela wenombolo ephelele. Uma ngiyiphendula kokuqala ngithola u-2. Thola u-2 engizomphinda ngale yesibili u-2 kanjalo. Ngiphinde nenye yesithathu sizoba la no-2 abangu-8 nomunye 2 kanye nomunye 2. Lokho kusinika u-2 to the power 8. Indlela elula lena. Sino-2 to the power 8 umphumela okuwona. Yingathi ezosinika u-3 obheke phezulu. Masicabange igama uma siphendula imali. Ngingathi iminyango, izilwane, amakhetheni, izitulo. La ngino 1 legama lichaza ukuthi ngiyaphendula le ngibhalile. Ngizochubeka ngithi lana ngino-1 uzombhala nje kafushane. Ngino-1 2 3 4 5 6 7 8. Ngidinga ukukhetha inombolo ezingu-3 ezingabheka phezulu. Lana kungaba abantu abangu-3. Kuzomele ukuthi ngikhethe abantu abangu-3 abazongena emotweni kulaba abantu abangu-8 noma abazohlala ezitulweni. Lokho akuhluphi. Ngingathi yilezi nombolo zokuqala ezingu-3. Ngingakhetha zona. Lokho akunandaba. Okubalulekile nje ukuthi ngiphume nokuyi-3. Lana ngikhetha u-3.
ngizosebenzisa iformula le ebengiyisebenzisa ngaphambilini. Iyo esisizayo ukuthi senze noma sixazululo lezibalo lezi ezinjena. La engizokubhala manje ngizobhala u-8 ono-3 ngaphansi. Lena okuhlangene ngicela ukubhala iformula yethu. Iformula yethu le esizobe siyilandela la yilena elandelayo. Ino n ongaphansi kuka-k is equals to n ka-factorial ongaphansi kuka-k ka-factorial engimphinda ngo-n angisusa u-k ka-factorial. Lana kuzoba ngu-8 ka-factorial ongaphansi kuka-3 ka-factorial kanye no-5 ka-factorial. Enye indlela ukubhala lokhu ngu-8 engizomphinde ngo-7 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-5 ukuya ku-1 ngaphansi kuka-3 factorial kanye no-5 engizomphinda ngo-4 ngimphinde ngo-3 ngimphinde ngo-2 kanye no-1. Lezi zizodivayidana bese ngisala ngo-8 engizomphinda ngo-7 ngimphinde ngo-6 ongaphansi kuka-3 factorial. Ngikwenzile lokhu kwamanye amavidiyo. Lokhu kuchaza inani lama-permutation noma izindlela engingakhetha u-3 ongaphansi kuka-8. Lana kungafana nokuthi ngikhethe u-8 bese kusala lokubili engingakukhethanga kungaba ngu-6. Ngiyaxolisa ngichaza ukuthi engingakukhetha ngiqhubeke njengoba sengikhethe u-8 kungaba u-6 noma ngu-7. Sidinga ukudivayida lapho esingahlela okuthathu. Ngiyathemba anginididi. Ningabuyela kuformula ukuthi niyikhumbuze. Masibale la. Lo 8 engimphinda ngo-7 no-6 ongaphansi kuka-3 factorial. La seka no-6 njengoba divayidekile sasala no-8 engizomphinda ngo-7. 8 engimphinda ngo-7 la impendulo engiyitholayo yilena elandelayo ngo-56. Lokhu kuchaza ukuthi sinezindlela ezingu-56 ukukhetha ukuqala ku-1 uye ku-8 ukukhetha lokhu okuthathu. Ngithole ukuthi nginezindlela ezingu-8 ukukhetha. Masibuyele ku-probability yethu ka-3 ongaphansi kuka-8. Sizoba no-56 la ongaphansi kuka-2 to the power 8. Ithi ngiyihlukanise la phezulu. La sizoba no-8 engizomphinda ngo-7 ongaphansi kuka-2 to the power 8. Ngicela ukususa lokhu. Funa ukuthi ngithole indawo ngizokwazi ukubhala kahle. Lana lo 8 esimphinda ngo-7 ongaphansi kuka-2 to the power 8.
La sizoba no-2 to the power 3 ono-7 ongaphansi kuka-2 to the power 8. La so-divide lo-2 to the power 3 kanye nalo-2 to the power 8 lo, bese sithola le nombolo le elandelayo. Sesidivayidile la phezulu la ngaphansi sizothola la u-7 ongaphansi kuka-32. Uma bengizokhetha u-3 ongaphansi kuka-8 sosebenzisa i-calculator la. Kodwa ethi ngiyibheke futhi. Lana i-calculator yethu ngizofuna yona nayo ke. La lo 7 ongaphansi kuka-3 usinika lo 0.218875 bese sizombhala kanjena ke sizothi 21.9%. Lo 21.9% ngibe ngam-rounda off. La phezulu bekangu 0.21875. Lena impendulo yethu esinika amathuba angu-21.9% ukuthi sibe no-3 ongaphansi kuka-8 obheke phezulu. Imali ebheke phezulu ka-3 ngaphansi kuka-8.